U distributivnom centru prikupljaju se različiti poljoprivredni proizvodi od 11 organskih proizvođača sa teritorije Novog Sada. Tu se pakuju, sortiraju, skladište, odatle se distribuiraju, a u centru se dobijaju i povratne informacije od potrošača. Ovaj centar je osnovan uz podršku grada Novog Sada. Proizvode i zdravu i kvalitetnu hranu. I to je verovatno nešto što, ako možemo kažemo da nema cenu za jedno društvo, za jedan narod, za jednu državu, onda je to zdrava, bezbedna, kvalitetna hrana. I zajedno sa gradom pokušamo da jačamo, i neće se oni ljutiti kad kažem i ove manje poljoprivredne proizvođače, da ne pričamo stalno o kompanijama koje imaju 1000 hektara ili vlasnicima velikih poljoprivrednih kombinata, preduzeća ili kako god se to sada definiše, već da obratimo pažnju na veliki broj porodica, veliki broj poljoprivrednih gazdinstava koje rade dobro, kvalitetno i koje prave čitavu paletu proizvoda koje su da juče bile nezamislive se proizvode ovde, u Novom Sadu, u Vojvodini, odnosno u Srbiji. Fantastično su ovo osmislili. Neko će reći ovaj mali neki logistički centar, znate, ali ovako se kreće. Ovako se počinje. Po prvi put, mislim da nigde u Srbiji nema ovako mesto da na jednom lokalitetu, na jednoj tački možete da nađete čitav niz organskih poljoprivrednih proizvoda. Možete da naručite online, možda vam se kurirskom službom dostavi, a možete da dođete direktno ovde i da birate sami, da probate kao što sam ja probao i da razgovarate, da čujete i da možda i bolje razumete šta ovi vredni ljudi sve rade. Predstavnica udruženja Organski sad, Novi Sad, Nada Letić, kaže da to udruženje postoje od 2014. Ona očekuje da će proizvode iz centra plasirati i van Novog Sada. Bukvalno po preporuci onda imamo te izložbe na sajmu, imamo dane organskih farmi svake godine, to već mislim da je 6 godina, već imamo u Katoličkoj porti, to je isto jedan vid promocije. Imamo organsku ulicu na Ribljoj pijaci, tako da nalaze nas ljudi, svako se imamo na internetu. Televizija nam puno pomaže, naravno, čim se pojavite na televiziji, odmah imate posle toga bar jedno 5-6 novih lajkova. U poslednjih 10 godina grad je izdvojio 35 miliona dinara za podršku poljoprivrednicima koji se bave organskom proizvodnjom. Ove godine određen najveći iznos do sada u te svrhe, odnosno 5,5 miliona dinara. Osim toga, organizuje se i čitav niz zajedničkih akcija, nastupanje na sajmovima i pruža se podrška kod edukacije i nabavke opreme.